Mẹ ni nga khan Met Gala sang ni somni panga chu New York khopuya nei ania kum khat chunga fashion event ro pui ber ani ange hin khovel nga event a hlo le hle tun chum kan video a chuan Met Gala sang ni somni panga a thil thleng langsar Zual le milarte in thuam dan Sawihlawh Zual te kan en hodon ani ro sur mai in kan top celebrities te in the par tur hi adang Zawlawa ro sur kara po milar tam takin Gala na inahmun New York Metropolitan Museum hi pan khomin anin po so mai Met Gala lo nga event chin te chuan kumtinin Met Gala vibe hi Custom Institute lam team nen ain me chin hle ti kan che ome kumin sang ni somni panga a hian red carpet ni lavin blue carpet kan mua thematan po super fine tailoring black style ti ni in fashion le styling America rama mi hang ho te ni na le until ti angong thoi zia lan tir na turani he team hi slave to fashion ti le khabu Monica L Miller zia atanga ngai to chwani in hele khabu hian mi hang hobin an self identity an lan chwa tir dan black dandism chu akhel na sa le a America rama mi hang te history lo she to tan chuan he team awang po hian kumin Met Gala hian ngai event a hlo Zual don ti chu kan chi thiam hle ang black fashion pi alama hian kumin team danglam le na chu kumsam ni pani nu a team lai muatan mi pa fashion man ani le na masaber ani tel bok hi ani dress code ta na tailor for you ti an man tenen po hian ain rem thlap mai Met Gala sang ni somni panga a hian Anna Wintour hian Coleman Domingo Lewis Hamilton, Pharrell Williams le Asa Brocky te atho puya ko cheratan mi hang mi pa vek ruat ani voi khatna ani nge ani Oscar nominee Coleman Domingo swan a film chang tura in bua saina satluk zetin Met Gala tan hian in bua saina sathu asoya Met Gala hian Valentino creative director Alexander McCallion abik taka a design sak chu in Berlin kan hua Cape Paul, light gold le silver sequin sa chainian in lan potin hemi nu hian jacket dum le butter tone gel a hak chu show vele in kur chaina parlian z silk manga siam chu a oma na zetin a pintel bok star dang te thlen kho ma che hian surprise act nen Gala guest te chulom ania gospel choir tuxedo duma in thuam te swan ain't no mountain high enough ti hla sumoi em in anjema Bawruak adik chaw ngal viaw NBA star LeBron James chu guest mai po nilaw honorary co-chair ni chunga Met Gala debut nei tura ania masi Gala chen ani ma dakar khat vela Met Gala a ain lan theilo tur thu atlang zarani mitam takin min lom puhin del turin min shil masi season top lama ka khup ka hliam wangin van doi thak takin zanin Met Gala New York nei tura hian kain lan thei don lova hetiang event ro pui ka chim theilo tur hi poi ka ti khop mai ti in Twitter a post ani white lata star te po in Met Gala a debut kan nei role an ti theita Emilu Udle Patrick Schwarzenegger te chuan an nervous zia an soya chuti lain Lisa le Walton Goggins te ero an kon female viau thung an outfit le an chezia atang rengin an nervous velem lo ti achiang khop mai Lisa hian Louis Vuitton lace blazer atlang pearl chain seile bodysuit dum aha a pumps dum nen ain kam sang bok makeup simple angreng takle samtom tel nena in chaidan hian mi mit ala hle a Lisa tom na in bela hian embroidery mangin mishing mail tam tak thui tel ania tu mail nge ti chuan social media a po in hialna achok chhuak hialani bed pani po in Met Gala hi mai bik lavin athom no po aran bay ulok le khop mai sud oknen ain duang zara Puerto Rican pam na manga ta lukhum khum tel bokin achur chwa naram le culture a outfit a hian in me takin a show ke bok a outfit tilang sar tu hian bowling bag a khai tela a chemol lawe Met Gala le anu kumsom nga panga na birthday ain ang chia bok nen lim omati fal vial tura nga yang Manilo ka kumsom thum na lom zau chia Gigi Hadid po anal ngayin alanal renga Gigi hian miu gown gold color avunrong nen in me mayaran ha a he gown chui tu hian miu designer le Gigi chian nu black designer
Gabriela Carefa Johnson te thok hovin black designer Zelda Winwards men's fashion lama lar chin joy moi na le za na lan tir na tura ti ani Gigi Hadid hian Instagram post mangin Bradley Cooper nen anin zui ti tlang zarma se blue carpet a hian ama chawin ain post thung single in post soita ka chuan Hailey Bieber po Justin Bieber an a joy om lo le tat mai Hailey hian Sawihlawh tuxedo a ha a tuxedo han ti hian blazer chia ti sok te ang kekor aya stockings dum rhinestones manga YSL ti in ziak thangin leather platform stiletto dum abunani a outfit simple tak chei turin accessories lam a beige ang reng hle thunga Audemars Piguet cocktail watch abuna Tiffany & Co 3 carat sum ni pangalai mai a pendant po diamond rectangle shape pa kudzung pui tiat vel loi orin pearl job bengbe a betel bawk heti la hian celebrity chen khat chuan Met Gala a hian date night an nei vele thunga Diwali pa le abial pa Callum Turner te Alicia Keys le apasal Swift Beats te po match outfit nen andon ti deuh thlap mai Pharrell Williams le anopui Helen Lasichan te po in Louis Vuitton ambassador an ni zia andon tar lange Priyanka Chopra le Nick Jonas te po ron kaltun le in Priyanka hian Olivia Ronstein design Balmain halter neck gown var polka dot aha a gown sunga hian polka dot blazer aha tel bok athom no in bel mil tura lukhum dum lian thazet le kutkor dum sunga emerald zungbun abun tel nen a class zai zai hle athom no hak na zet pi alama mitla to chu Bulgari 3 a ortel hi ania he chi hi Bulgari collection thar polychroma collection amini in a centerpiece hi Magnus Emerald karat zani somli pakhat zet ani heu mai Nick Jonas chuan black designer Bianca Saunders kut chuak kamis var ban tluan le scarf var ha a high waist belt duma Tiffany & Co brooch pahni apin na zet mai nen anupui thom no a match nal hle ani actress chelo Sydney Sweeney po Miu Miu gown dum desep sep le brooch par nen blue carpet aron zo a gown hak hi The Demon of Women film kumsang ka zakwa somruk pasari ati choa Kim Novaki gown hak copy ania a brooch hi The Bride Wore Red ti sangka zakwa somthum pasari ati choa Joan Crawford brooch copy ani thung Met Gala sangni somni panga a hian thom no dum atam hle a Nicole Kidman Demi Moore Charlie XCX Halle Berry le po in thom no dum anin bel vek ti kan mo ani mi pui mi mir mit lakhi celebrities te hian antum ve reng ani a Whoopi Goldberg po hi mi mit fuk na ni turin achang khop mai akot thuinan hian dakar sang sari za sari lai hunan mangbok Met Gala sangni somni panga wanga lar le hat pakhat chu Demson address hi ani ome kumdanga kan la mu ngai lo thil thar ron chop chhuakin F1 motor khalin venue hi aron thlenga helmet dum Swarovski crystal sing ni manga chei khum chungin Tommy Hilfiger design tracksuit racer te hak thin ang tak mai nen blue carpet a island phot chuta atim ten a jacket chu an pot phelta a burgundy tuxedo Tommy Hilfiger kut chuak tho a hak thwa chu aron tilang le ta ani under 300 po Met Gala sangni somni panga a hian aron in lan bor khop mai kumsom pasari nuwa ain lan le masak na ber ani boka mitla tur takaron in chahin anunga piano aron pobor le a mitam tak makti alo viau rengani under 300 hian jumpsuit aron ha a he a jumpsuit hi Outcast sangni som pali reunion tour an neilaya ain che chin dan zu zuya design ani under 300 hian garbage bag ni om tak ron keng tel bokin lukhum sen akhuma piano apuak telawang hian mu lauder thei po ani lawani hemizan vek hian under 300 hian album thar 7 piano sketches to a release ain chei dan sketch hi a album cover man ani ngal nge ani sangka zakwa somruk chhovela zai thiam lar chin kumsomriat pakhat mi Diana Ross po kumsomni pani nuwa aron vul ne hle chopchil deuh taka insiam angin insoima se tunge oi theyang Diana Ross hian silver gown ha in shawl var sawa mula chei fit som pariat zeta se abat tela a shawl kan ti mai train hi anamai lo boka Met Gala stepakal chhautur po in
assistant thatnem takin an choi pui anga hialani he shola hian afa tele atute ming embroidery manga thui tel ania athom no hi afapa Evandros le Nigerian designer Ugo Mozite thok donin an choyani ashol miltur hian lukhum warlian tak akhum tel bawk daina hian atur nei mek wangin Met Gala a hian kalpo alotum shan lava ma se afapa in kaltura minin chopchil deuh takin athom no hak tur hi an design ta ni in asoyani akorkal zel hian mun alwa nem poka adota local tour zendaya po in anga det angai pha hialani kumin Met Gala a hian kor thui kan ti mai train kan mu nem hle a Megan Thee Stallion Cynthia Erivo Jenny le now by make curly close te po in hetiang train hi an moi pui hle ani Jenny Kim hian brand ambassador ani angin Chanel thuam nen aron in lana off shoulder satin jumpsuit dum Camellia parwar le part chain nen a chei aha a akekor sunga chain dum pukwa telin pam dum le two-tone hat nen achi pachanga keler thengin Chanel a in belani Jenny outfit hi Coco Chanel in cheidan chin le sangka zakwa somni atanga sangka zakwa som thum chawa athom nolo design te Zual zuya chui ani midang ti dan anglo takin Shakira chon rong sendang aron vulpui ve thonga Prabal Gurung design gown sendang apian tilang moi le Zual tura asira hourglass cut ha in a chain sendang pukle fual zet hi gown ahak to nuwa chui be ania cuff sendang le polka dot glove dum aron bun tel bokani Zendaya po in Met Gala mai big lavin kumin po aron che stylish le khop mai Zendaya hian 70s glam takin blue carpet aron rapa a three-piece satin silk suit Louis Vuitton custom Pharrell Williams a design le lukhum parvar aron in bela a suit hi zoot suit anti mai high-waisted suit African American mi pa te hak chin indo pui pani na lai vela thui khap nita za na lantir na ani heti lai hian be sela utakin ana sawai chu Zendaya hnunga Dior cheapest suit var le lukhum par nen aron lang ve hlol mai boka ana sawai hian glove var abun tel ti lawa chuan Zendaya thom no hak nen khan camera ma chuan ani nang ma mai thayani Sabrina Carpenter po in Pharrell Williams design Louis Vuitton bodysuit senduk telco jacket senduk le platform heels nen kekor Halloween blue carpet aron thlenga Sabrina hian Pharrell Williams san atoi em wangin kekor a hanal don lo ni anga hin kekor halo turin ati ni in asoyani Sabrina himeta hian a voi thum kalna ni in interview nei na a athom no in bel chu a wan pui zewa kumdanga chom bathroom ka mangai mi alawa ka thom no hak nen bathroom kala boy thak chin wangani zaninero ka mangve thei mai thei ati ani Sabrina hi Met Gala sang ni somni panga a inche sexy birthday zinga mi ania selna le fakna po adong nem hle ani doichi po in Met Gala debut nan Pharrell Williams kut swak thau Louis Vuitton suit aron in bela achi patanga keler thenga Louis Vuitton a in bel baka amaya LV logo a bel tel bok doichi hian tuxedo jacket cream rong LV monogram chuang le checker kekor bol aha a Tiffany & Co tereu ain bel tel bok doichi hian cigar nian ngat blue carpet hi aron so ani celebrities chen khat chu an thom no ba ka an hairstyle in fak a hlo hle Serena Williams chuan Montclair gown aqua blue rong ha in aron nal ema a gown nal tak ba ka sang zakwa somni hun laya an war hairstyle copy in sam aron ti buanga Zoe Saldana le Pamela Anderson te po in an hairstyle thar bob cut le chalma samnen Met Gala a ron in lanin Zoe Saldana hian Tom Brown gown ha in a microbob thar aron show a Pamela Anderson chuan Tory Branch gown decepsep le Pandora terep nen a hairstyle thar hi aron show thunga Lizzo point hairstyle thar aron naya asam platinum blonde baka gown corset dum fistel var le lipstick rong taklutuk te a secret holder lektenen a inchei classic le Madonna chuan sang ni som pariat nu a Met Gala in lan le na masaberatan satin tuxedo silver rong a ha a cigar tan lau fob chungin camera ma a ain posani kumma salama Met Gala outfit nei controversial ve thei tak
do jacket po kumin chuan fakahlo hle do jacket hian crystal pinstripe bodysuit dum wool jacket dar phar tak le velvet animal print ha in makeup ball takin a in chei boka sanga zakwa somriat hun lai fashion copy in konfi takin Met Gala hian aron kalani Kardashian Jenner lai zone te po celeb dang nung lama anon thleng ve a kumin hian Kim Kylie le Kendall te chia Met Gala a hian anon kalani Kim ke hian crocodile leather manga thui off shoulder top le ponfen foil tight set a in bela cowboy hat dum a mai khu turina khumbok apon fen ko nga hian par a in khaya lunglu chi zungbun le bengbe tenen a in chei de choi mai fence trend cut ero in a outfit hina anti ve vaklava kumina outfit na low ber te anti sakya lani ato bera chong kumin Met Gala in lan tur zinga mi te mu chak em A$AP Rocky le anupui Rihanna te envele ang o ko cherani angin A$AP Rocky hi red carpet a mu masak te zinga mi ania a clothing brand och suta in thuamin shades dum nen blue carpet a kan mu a reporter te chuan anupui Rihanna chungchang anlo zot zui mol Rihanna's outfit tonight is I don't know, whatever, just don't really cover her baby hump. You did? Chuta Rihanna chu Marc Jacobs kut chuak vek in belin lukhum dum crop jacket dum bustier grey rong le ponfen dum fol tak nen aron in lanta a arai dul puar aron show chiang le bok Rihanna hi Met Gala thlen ma hian adul hlia po tum lo takin venue pon vela thalak sakani a outfit dang in bel to lo tura ngai ani la yin Met Gala final guest ni turin stylish takin carpet aron zo vele ta ani A$AP Rocky le Rihanna te no pa hian Met Gala sang ni somni pakhat khan anin kopti an confirma hemi kuma chang hian Met Gala couple lar berte zinga mi an ni chauta zelani ana winter ngei po in hemi te no pa hi alo lom ve hle bok nen ko chair te po alani haule dial ma na Met Gala official te chuan Met Gala sang ni somni panga a hian Metropolitan Museum of Art tan dollar makta duai somthum pakhat zet an mo tho an soya Met Gala event atanga sum mo chwa tamper kumni in Met Gala sangni somni panga chuan record thar asem ngalani sangni somni panga Met Gala amelar ti outfit zinga hian khoi hinge nal iti per comment lama lo soi vela o